Pemirsa Nyangre Natal Miwah Tahun Baru Nataru, Balai Pengelola Transportasi Darat BPTD Roras, Ring Pelabuhan Padang Bae, Kecamatan Manggis, Karangasem, Niagayang Kalidasa Langkungan Armada Kapal, Sani Presiden Kawi Gunayang, Majeng para penumpang saking Pelabuhan Padang Bae nuju Pelabuhan Lembar, Lombok Barat. Koordinator Satuan Pelayanan BPTD Wilayah Roras Bali Nyoman Sastrawan Nguningayang, Nyangre Nataru, Anggandani sampun nyakayang kalidase siki kapal feri majeng para penumpang. Para petugas sampun mekarya skema penyeberangan prade wilangan penumpang nincap. Pertama skema normal, yening wilangan penumpang kanto normal trip penyeberangan nyabran rahina wantah 13 trip. Antuk parikrama bongkar penumpang selami 9 menit. Kaping kali skema padat, yening penumpang padat, trip penyeberangan Pacang kawawahin kantos pitulas utawi plekutus trip. Antuk parikrama bongkar penumpang selami 9 menit. Sani kaping 3, panincapan penumpang sayan akeh. Yening wilangan penumpang sayan nincap, parikrama bongkar muat Pacang lebih gelis wantah 16 menit. Kanan penyeberangan kantos rahina mangkin kanton memarki normal. Durung wenten panincapan sani ageng. Angganane mempengerti parikrama penyeberangan memarki antar skadi sanika aptiang. Eka Parananda Bali Pos Kuningayang.